So twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mukunda UC Sport TV turi kuri Kigali Pere Stadium hagiye kubabera umukino wa Benin ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi n'umukino wo kwishura wo gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika kizaba kibera muri Côte d'Ivoire. Tugiye kurambere y'umukino rero ndi kumwe n'umuvandimwe Rugaju Reagan. Match ya mbere navuga ko igitego kimwe kuri kimwe ariko abantu bavuga bati Benin yahushije uburyo bwinshi. Match ya mbere navuga ko offensivement yari nziza ku ruhande rwa Benin kubera ko ikibikwereka nuko umuzamu w'u Rwanda cyangwa se Fiacre Ntwari yabaye homme du match ku ruhande rw'u Rwanda yewe no muri match yose ubonye ko no kuri CAF kuri Instagram yabo kuri page yabo Instagram niwe bapostinze bavuga ngo yakoze ibyo bita ama heroic save nuko ngo ni ama save y'ubutwari yandi mbese aramira igihugu. So nibikwereka uburyo Benin nyine yatwatatse cyane. Okay, byanaje wenda tumaze kubona carte rouge ariko mu byukuri navuga yuko performance uburyo bashora iminota 30 ya mbere bayigaruye gutya ariko batangiye byaza kutugora ariko natwe uko twakinnye 15 ya mbere twabonyemo igitego ndetse tunarushamo n'ubyo komeye bwa Med Kagere tuyikomejeho gutyo tukayitangiriraho byaza kuba biri ku ruhande rwacu. So navuga ko yari match resultat yabaye fair match banza kuko iminota ya mbere 15 y'u Rwanda yadizavinga igitego iminota 30 ya nyuma Benin yadizavinga igitego. So navuga yuko tutikunze buri wese yabonye ibyo yarakwiye mu mukino ubanza. Umukino wo kwishura tudafite watanze assist mu mukino ubanza bwo ndavuga Kim Sahab sinzi match ya mbere muri senior team ariko yakoze ibyo byari bikenewe na benshi bavuze bati iyi mipira twari tumaze igihe tutayibona imbere y'izam kugira ngo tunarebe ko barutayizamu bacu bakora ntago ari big miss Riga. Ni umukinnyi mwiza ikibihamya nuko umutoza yahise amugirira icyizere mu minsi ya mbere akimubona kandi n'umukinnyi mutoya ku myaka 19 kwicaza abakinnyi bakuru basanzwe ari n'abakinnyi hano navuga ngo twebwe dufata nk'abakomeye mu Rwanda. Ikibishimangira ko Sahaba atari umuntu usanzwe nk'uko bivuze niza pass ya assist akasarinya ya defense ya indi ukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo mpirushe mu mirongo aba defense rugenda usanga umwataka wawe kandi uyimuhe umuhana distance hagati ye n'umuzamu kugira ngo abashe kuba yatsinda. Navuga yuko ari umukinnyi rero umuhanga ariko bifite naho biva ku myaka 19 ari mu bana batangije imyaka 19 ba Lille urebanye ko agisubirayo yahise atsinda n'igitego Paris Saint-Germain y'abana n'umukinnyi umuhanga n'umukinnyi umuhanga tuza kumisinga ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande nkavuga yuko wenda kuza kugaruramo Rubanguka niba koko ari uza gukina kandi ndizera ko ariko biza kugenda biraza kudufasha kubera ko Rubanguka umutoza yanabivuze turaza kugira abakinnyi babiri bakinira hagati barekipera buriya Benin kimwe mu bintu yaturushije mu gice cya kabiri imipira yavuga kuri ba Deoti ijya imbere yari iminyinshi cyane no mpamvu babonaga byatumaga bagera imbere za Munafiakira agakora amasave menshi. This time umutoza ushobora kuba yarayibonye ko imbaraga zaba ari nyinshi hagati kurusha izacu akaba agiye gukinisha abarekiperateri babiri Jihad ndetse na Rubanguka kugira ngo baze gukasa nyine izo mbaraga. Ku ruhande rumwe turatakaje ariko gweraza gusaba York we na Muhire Keve gukora cyane kugira ngo icyo cyuho cya Sahaba kizibe ya mipira ikomeze kugera kuri Barafina ndetse na Med Kagere kandi ndizera ko mu bushobozi bwabo bafite ubushobozi bwabikora turamumisinze ariko kandi muri approach technique y'icyo dukeneye kuri uyu munsi hari igihe byaza kudufasha ntawamenye. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin Genolo ku munsi w'ejo nagane n'umunyamakuru wo muri Nigeria ambwira uburyo qualification zose agiyemo arazikora nuvuga ngo iyo yitumye gukarifiya igihugu muri CAN arabikora yaba ari abatoya yaba ari cyane yaba ari igikombe cy'isi ntago byaza kudutera ubwoba kuko ni match ya kabiri nyuma yo gusinya imyaka 3 mu ikipe y'igihugu ya Benin. Rohni afite profile nini kurusha Carlos afite umutoza udafite wenda ibigwi nk'ibyo uyu mutoza ko yatoje za Nigeria yatoje ibihugu binini no mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ntago ari umuntu nyine usanzwe uri muendere ni umutoza mukuru kandi ufite nyine icyo kintu cyo kumenyera umugabane wa Afrika experience arayifite. So ibihe nk'ibi abikora ibintu bibiri nibyo bisiga intwari zikomeje kubazo cyangwa bikarema izindi. We ashobora ko afite iyo background nini iyo profile nini tukagendera ku mateka wenda twumva biteye ubwoba ariko hari umunsi yakeneye wa mbere Clarisse kugira ngo abantu bavuge yuko nyine abaye nyine iyo ntwari abaho umutoza ufite ibigwi. Nemera ko buri muntu wese akeneye chance ya mbere. So kuki Carlos utaba umunsi we wa mbere wo kugira ngo areme icyo kintu kizatuma nawe agira profile nini buri muntu wese ubarahera kuri rimwe. Uwacu ashobora kudafite
kuba adafite binini ariko akaba ari butangire kuri uyu munsi abitwereka. So navuga yuko uruhitamo wahitamo profile nini, kuko nyine abantu bizerera mu byamaze kuba kurenza kuvuga ngo tugiye kubirema bushya, ariko kandi tujye twibuka ko nyine no kubirema birashoboka. So bafite umutoza ukomeye, ariko natwe wacu ko ari kose nizera yuko abahungu babaye maso bakamufasha bashobora kubikora. Match commissioner aturuka mu gihugu cy'Ubugande Michael Leti, hakaza ndetse na trio y'abasifuzi abenshi bakomoka mu gihugu cya Somalia. Ni avantage ku Rwanda, sinzi hari abantu bavuze bati mwibuka u Rwanda rubona qualification yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika cya 2004 twari twasubiye usifure n'ubundi n'abarundi bati bo nagari match ya nyuma yego, ariko ni match ivuze kinini yahawe abasifuzi bo mu karere. Abasifuzi mpuzamahanga by'umwihariko basifura nyine aya makarifikasiyo ntabwo yapfa gukora ikosa rishyira kariyeri ye muri risike kubera ahakomoka. Impamvu nuko agize ibyago agakora skandari ituma ava kuri urwo rutonde rw'abasifuzi bakomeye cyangwa agahagarikwa, amafaranga bahombye ni menshi cyane ku buryo ntekereza yuko iyo risike ntiyapfa kuyifata. Ikindi nk'abanyasomaliya baza no gusifura umukino bibereye mu kwezi kwa Ramadan, bari mu gisibo, n'abantu babiyeza bari kwibanira n'Imana neza badashaka ibindi bintu biza kubateza ibibazo wenda reka mbyituko. So navuga ni ibyacu tubikorere mu kibuga, ifirimbi kuvuga ngo hari ukuntu hari iby'igihugu gishobora gukora nka robbing, nka gutya twarobinze stade wenda tukayihabwa, nka gutya twarobinze match kazanwa i Kigali ntibere muri Benin n'ibindi iby'igihugu gishobora kubikora, ariko ntabwo igihugu ntekereza ko cyavuga ngo hari n'indi influence kiri bushyiremo wenda y'amafaranga ku mutoza ku musifuzi ngaze kuza muri position yacu. Nta nubwo byabari ibyo, nta nubwo cyane bikora igihugu cyacu kiri clean. So nkizera ko imbaraga twakwizera nizo mu kibuga, ibyo kuvuga ngo umusifuzi no akwiye kumucamanza utabera. Football yakubakiye ku bintu bibiri, justice na equity, ngo ubutabera ndetse no kutarobanura. Ntuvuge ngo kuko nkomoka muri East Africa cyangwa se hafi y'u Rwanda ngo ngiye kubera abanyarwanda, cyangwa ngo kubera ko abanyarwanda aribo bari wabo ngo reka ndwane no kugira ngo mbatoneshe ngo mpama avantage. Bijya bibaho nibijya bibura, sometimes turanayibona mu makipe menshi no mu match menshi, ariko nizera yuko icyadufasha cyane twebwe ntitunamwikange kabone niyo yabavuka nuko yenda bavuka muri za Somalia twegeranye, niyo yabavuka muri Nigeria yenda yegeranye nabo muri Benin, nje numva ntakamutinye nta kinibyange neza. Noneho umusifuzi wenda akaza kumbera imbogamizi nkazabirekrama nyuma, ariko ndizera ko bari sifuriye neza hatitawe ngo uyu nguyu nuwaha ngarabera uyu nguyu. Match ni mukanya gato. Reagan Rugaju, prediction yawe yabiyihe se twitege match imeze gute? Nikunze nk'umunyarwanda wese nizera ko twagatsindiye hano, ariko twagiye dukora amakosa muri match zabanje, ari nabyo wenda bituma umuntu utabura kugeramo akantu k'ubwoba gatoya. Tumaze igihe tubona amakarto rouge muri Chan twarayibonye, hariya muri match yo muri Benin twarayibonye, igitego twatsinze Mozambique na minota 2 yacemo bahita bakishyura. Senegal twasaga n'abagiye kubona rimwe duhita dukorera penalty ku isegonda rya nyuma. Hahandi ubona tugiye kubikora hazamo akantu gatuma ibintu biducika, kandi twasaga n'ababisingira rwose, ubona tunabimerita tugiye kubibona. Navuga ni ikimana ibanze kidufashe n'abakinnyi bacu, ariko bifashe mentally babe prepared neza, babe bahari, umutoza baganirize, bagere concentration, bagere personality nk'uko yabyise. Nizera ko by'ubuhanga bw'abakinnyi ntabwo navuga ko profile z'abakinnyi bacu bakarushije aba Benin, ariko ikiza cy'umupira kubera ko ari umukino uri collective, amakosa y'umuntu umwe ashobora gutuma abandi bose babigwamo. Reka mvuge yuko rero ku ruhande rw'ikizere niya nk'umunyarwanda, abakinnyi bacu bafite amasomo menshi bakuye muri izi match, bazi icyo dushakamo, bazi uburyo dukumbuye kandi bazi uburyo abanyarwanda bakumbuye intsinzi. Nizera ko iyo personality baza kuyigaragaza ku buryo ishobora kuba impamvu yuko navuga ni wenda prediction ziragora kuvuga exact score, ariko difference y'igitego kimwe reka nyishyire ku ruhande rwacu nikunze, ibindi ikibuga kize kubivuga, ibindi kibuga kiraza kuba kibuvuga. Reka tugushimire cyane Rugaju. Akoze cyane Clarisse, asante sana. Arakoze cyane rero Rugaju Reagan, umunyamakuru wa RB urudufashe kubigendanye n'ubusesenguzi. Songi rero imyitozo yamaze kuba itangira, ubwo ndavuga imyitozo nyine bitegura kuba bakwerekeza mu mukino nyirizina, ubwo ndavuga echauffement ku mpande zombi, yaba ari ikipe y'igihugu ya Benin ndetse n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Match rero ni mu kanya gato ku isaha y'isa 9 muri rusange. So mugumane na UC Sportive
turaza kubabwira nuko umukino uza kuba urangiye muri rusange. Turi hano kuri Kigali Pele Stadium, umukino wo kwishyura hagati ya Benin ndetse n'u Rwanda wo gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cy'Afurika kizaba kibera muri Cote d'Ivoire. Ndi Clarisse Imana, ndi Kigali Pele Stadium.